ڕۆژێکان نەخۆشە ji bo cîhanê taybet bi herêma Kurdistanê. Ku li herêma Kurdistanê jî îtir hezaran qurbaniyên berkefteyên çekê kîmyayî hene. Bîra we heye ku li ser dema rejêma berê îtir Helebce hate kîmyabarankirin û wekî niha di raportê de şamaje pêkirî ku hezarehan kesûkarên yan hezarehan xelkê herêma Kurdistanê îtir bûne qurbanî û heta niha jî hezarehan evên birîndar bûyne bi vî derdeyê dinalin hêj nehatîne çareserkirin. هێشتا برینên wan nehatîne tîmarkirin. Di vê rojê de dixwazîn gotûbêjê digel Diktor Navser Nûrî, Birîkarê Wezareta Karûbarên Şehîdan û Enfalkiriyan li Herêma Kurdistanê bikin. Cenabê Diktorî, tu bi xêr hatî spêde baş. Diktor, îro rojekan nexweş e, bu cîhanê bi şêweyekî giştî taybet bi Herêma Kurdistanê. Weke Wezareta Şehîdan we çi peyamek heye di ev roda? Belê. Di vê rojê de roja xembar û xemnak da serê rêz û newasij cemînîn bi hemî şehîdên Kurd û Kurdistanê bi taybetî şehîdên kîmyabarana Helepçe û cihêndî yên Kurdistanê ku bi çekê qedexekirî yê kîmyayî hatîne bombebaran kirin. Wekî diyar e yekem car cîhanê de ev çeke hatiye bikarînan di cenga cîhaniya êkê da bû sala 1915 dema Almanya dijî Fransa bikarîna û hevpeymanê wê ku ev çeke hatiye bikarînan. Li ber hindê sala 1925 li dîv protokola nêvdewletiya Cinêv ev çeke hatiye qedexekirin. Herçend de serroyê wê çendêbêjin sala 1931 Iraqê îmza kiribû ev protokola Cinêv ku çekê kîmyayî kar neînîtin bes wekî hemî cara dewleta Iraqê ev yasayet nêvdewletî pêşêl kirîne û guh nedaye û piştguh havêtîne ew bû ku sala 1983 heta 1988 ku cenga Iraqê û Îranê da ev çeke şilayê rejêma behsa gor be gor ve hatiye bikarînan. Ku li dîv amarê fermî yê hikûmeta Iraqê wî serdemî pitir 6000 bombê kîmyawî ku 285 cara hatîne bikarînan. Zorbey here zorî wan cara jî li Kurdistana Iraqê Başûrê Kurdistanê û Kurdistana Îranê jî hatîne bikarînan xîlalê wî şerê 8 salî dayet navbera Iraqê û Îranê de hatiye bikarînan. Bes dirba kîmyayî an çekê kîmyayî here mazin ewa meعروف el sertaserê cîhanê û Iraqê û Herêma Kurdistanê ew bû ku Helepçe ew bombe ku pitir 5000 hatîne şehîd kirin û pitir 10,000 jî pitir 10,000 kesa jî berkewtûyê çekê kîmyayî bûyne ku zararmend bûyne çekê kîmyayî ku heta vê gavê jî ku te daye diyar kirin sercesteyê wa diyar e. û endamê leşê wê pitir xira zararmend bûn çavê wa ye qereniya çavê û cihazê we henesadanê ye ku helkêşana oksijînê û berdana sanî oksîdil karbon û zehmet keftiye wekî pêtivî neşin zararmendiyek azora mazin cihazê we tenefsî û qereniya çava me heta vê gavê jî ew sermaye. Doktor, tamajeş pêke ku zêtir ji 10,000 kesan jî îtir birîndar bûyne di vê êrişa çekî kîmyayî bû ser bajêrê Helepce. Zêtir 35 sal derbas dibin li ser vê êrişa çekê kîmyayî û xelkek heta niha jî yani bi vê derdeyê dinalênîtin hêşta birînê wan tîmar nebûyne. Yani ev lanê ku bûye sebeb bo êrişkirina ser Helepce bo êrişkirina ser vî xelkê hejar û sivîl heta niha şiyaye piştî ev azadkirina Iraqê şiyaye ku qerebûya wan kesan bikete ve Belê wekî diyar e dadgeha bala tawanên Iraqê li sala 2012 ev tawanewek jînosayîd nasîn dî sal Perlemanê Iraqê jî ev tawanewek jînosayîd qirkirin dijî milletê Kurd de nasîn. Bes cihê daxê heta vê gavê hikûmeta Iraqê lanê meعنوî zêtir. Lanê madî ku şên alîkarê wan bin ew şên yani tîmarên xwe yan bijin birînên xwe tîmar bikin. Belê. Pêtivî bu piştî vê danpêdanê ku hikûmeta Iraqê û dadgeha bala tawanên Iraqê Perlemanê Iraqê kirî qonaxa dîv da qonaxa qerebûkirina ve hat bakirin û çêkir. Babe cihê daxê heta vê gavê hikûmeta Iraqê nehatiye bin wî barî ku qerebûya ne ya berkeftiyê çekê kîmyayî ne ya enfala ne ya jînosayîdê serê milletê Kurd hatîniye cuda biketin. Ne nahiya madî ve ne nahiya çareseriyê ve heta nahiya derûnî jî ve harîkarî nebûye. Heta nahiya dabînkirina kel û pelê nexweşxaneyê müsteşfayê vî warî da harîkar nebûye.
برهندی هم بشینەوە هاوڵەتیەت مابێن دلێوە حکومەتە عێراقی خۆش و ئەڤە باشترین دلیلە سەروێ چەندێ و هەر ئەف حکومەتە ڤێگاڤێکی وێرسە حکومەتە عێراقی یا گۆر بە گۆڕا بەحسییا بەری نوهایە و هیچ هاریکاریە ناکەن بۆ ئەو زیان vê کەفتیەت vêrê û ئامادە dijînînin hemî dema xwazkirîne belê belê çûyne şandazin artîne Bexdayê gel hikûmeta Iraqê danîştîne belê bû vî babetê ku harîkariya wan bikin yan xwe evel li ser destê hikûmeta Iraqê hatîne kîmyabaran kirin yên hatîne birîndar kirin heta niha jî bi birînên xwe din alin yani we ev dîkumentel beramberî wan danayne belê belê وزارت کاروبار شهید و انفال کریا حکمت هرما کردستان نینرین مل بغدا همی دماجب تایبتی 16 سه و افیادت تکرن همی سالا نینرت حکمت عراق بخوج آماده بن حلب چه همی که و دواکاری سرکیت کسو کارت برکفتی چکی کیمیایی دواکاری و سرکی اویا و اف برکفتی چکی کیمیایی بین چاره سر کردم البته حکمت هرما کردستان خلوی چند کریه خودان پتر 33 وجبه هنارتین هر وجبه 5 کسا حتی 105 کسا پیکاتیه بو جمهوریت یا ایرانی بو چاره سری و ور بگیرن چنکل برکل اف چکه الدورا مریوان و کرمانشاه و والجلك دفري دي الرشالات كردستان جهاد بكارينان وهندك خستخانة تايبت چه كربون ودفي بياوي دا تايبت منديه كا باشا هاي ايراني برهنده اف جلك شو هاتينا چاره سر كرن تويره و هر واسه هندك هاتينا هنارتن جيبو المانيا بس با هجمارت كيم بوينه حتى ويغا هجماره كا زور زورا مازن آمايه و حتی نهاجی دکتر اکتب ناو قانعی ایرانی تیتویر سرپرشتی و مستشفى تایبت کردن اول حلب چه و چاره سرکر ناوان کسید برکفتی چکی کیمیایی. هوا بردوامن جبو هنالنا در بیا برکتیان چکی کیمیایی. بله بردوامن بس وکی پیتوینینن يعني وكي بيتفينين چونكو هجمارا زوره هجمارا زوره بيتفي بچاره سريه و گلك حساسن ما گوتي وكي جاوي و قرنيا جاوي و ارواسا جهاز وای هن سدانه برهند انو که مستشفى کا تایبت نو چاره سرکرنا کیمیا باران حلب چهات یدانان بس وکی پیتوی اجهزه تویت پیتوی تدانینن او درمانت پیتوی تدانینن او معدات و ابد پیتوی نینن برهند گلک جارا داخازش حکمت عراق هات یکرن هر وا جهاز هب درمان هاری کاری بکن حتی نو که حکمت عراق ها کار نبویه و چندجی بکتن بو و برکفتی چکی کیمیایی دیستان حکمت هرما کردستانش لاحق بیاودی دا کو من حکا مانگانه حیوانه بو و برکفتی چکی کیمیایی دانایه پتر 843 کسا مستفید بوینه و من حبو دانایه اندکی شو چاره سر بوینه نها 585 کس اف منها مانگانه ورد گرم اوی دو موچه هبون موچه و هاد بو جبرین بس دیو بریارا سروک حکمت هرما کردستان که مسرور بارزانی اوی دو موچه جهبن او موچه تو بو هات نه وگراندن بس هشت تا ماینه پتر 8000 کسا معاملت خو پیشکش کرینه نوکل هیویا لجنا تندرستینه کو دانشیتن اگر برکفتی چکی کیمیایی لیدیار بو کو تأثیر آلی بوی او من حب واجبته و برین و هاری کاری واجبته دکتر متوی اوی که تکس که و حکومت عراقی هیچ هاوکاریه که برکفتی چکی کیمیایی نکن وکه هاوکاریه که مادی به یا هناتنا در بیا ولاتی بیتن یا چهار سرکنوان بیت تشتک نیه جالی حکومت عراقی نخیر حتی نها خلوی باده که نکریه خودان حکومت عراقی هیچ چهار سریه بو نکریه ما گوتی سرارای به چند دادگاه بالا توانت عراقی پارلمان عراقی دادگاه بالا توان عراقی 2012 دان پیدان بکریه 3/5/2012 که اول جینوساید دجی ملت کرد هاتیه کردن الحبل بچه یعنی او هاتیه کردن همی جالی حکومت هرما کردستان همیش لای حکومت هرما کردستان نه و بدهان جارا شوازت رسمی و نه رسمی داخل حکومت عراقی هاتیه کردن که هاوکار بن هر بو چاره سریا و هشلای درونی و بیتن شلای یه چاره سریا و یا طبی و بیتن شلای هاوکاریا و مادی و بیتن هیچ چاره سریا یک بو برکفتی چکی کیمیایی نهاتیه کنن مدویت آماجه پی چند جیب کم که اوه بتنه نه بس حلب چه بویا بلکل گلک دوری دیت کردستان سرگل و بلگل و دولا بالیستان و دولا جافاتی و شیخ وسان و حتی گهی کوبته و عسکر و ورته و حتی گهی بهدینان افچکی کیمیایی و دورا همیه هاتی بکار اینان و حتی نهاجی قربانیت و زحایت و البردنالن و حتی ویگاوی نهاتی کرم ویگاوی پروژه یاسا یه راستوکرنا دویش بو یاسا یا دزگاه زندانیت سیاسی عراق جماره 4 2006 البردسته
ده هندك تعديلات وراس ذكرني دي سرد كان شما دا خاص كربو كو بركفتي تشكي كيميائي بهنا هجمارتن يتحلب تشا وك زندانية سياسي العراقي بهنا هجمارتن كو من او امتيازات ومنحة وبين ديار كرم هشتا پروژه یاسه بردسته ماجی آماجه پیدا بو هجماره که خالا ما جواب وادا بو وکی مداد دیار کردن که بس نل حلب چه هم حست کن همی او دورید کردستانی اوید برکفتی چک کیمیایی بو وک زندانی سیاسی بین هجماره نو کنی نرید مل الپارلمان عراقی خریکی به چند دینر افریقا برجواندیا برکفتی چک کیمیایی دا گر وک زندانی سیاسی بین هجمارتن بله وکی اوید زندانی سیاسی اوید شهید بون و شهید جنوساید ملدفع حساب کردینه بس اوید نوکت ساخت جیان دامان بس ضرر و زیان و کفتی بینه بر کفتی چک کیمیایی مگود نزدیکی 10,000 کسانه او وک زندانی سیاسی العراق بهن هجمارتن دکاره که باش بید چونکو عراق گلک کرینه زندانی سیاسی و مچب و بریه بو نمونه اوید رفحا که مواکی کم للهند هجماره کسان بون نوراست و باشور عراق چه بونه سعودیه و زفری بونه و که موینت بو موی حیفه که زندانی سیاسی هجمار کنینه اوجی زوربه وان اوید برکفتی چک کیمیایی و فتره همی چه بونه ایرانه و جاره کادی زفری بونه و چاره سریه هیچ امتیاز اکشلای حکمت عراقی نوالگرد اگر بین هجمارتن و زندانی سیاسی دکاره که باش بیتن و امتیازات اول بیرن پیچک معاناتت و ایش و دردسریت و بیت چاره سری زور باشه دکتر دست خوش بابتکی گرنگه و دمی من جینا مایا کتا بسیار جناب تکم حکم هبونا او پیوندین باشن هرما کردستان و حکومت هرما کردستان دیگر ولاتن در و ولاتن کد چارچوبه رکفنامه واجو کنا دجی خارانینا چکی کیمیایی نکو 193 ولاتن از باورم یعنی بر مبنای وان پیوندین هوا هین دیگر ولاتن در و تایبت یکتی اروپایه بو هنانا دروا او بر یکفتین چکی کیمیایی پیوندیت وند چه آزدانه او ولات حتی چند پیشوازی جوان بر یکفتین چکی کیمیایی دیکن یش همیو پتر هاتیه پیش ولات آلمانیا بویه کور دزگه جین هیا و کرک خراوکا NGO یا نه حکومی هرما کردستان شولکت حتی نو که هجماره کاسور هاری کاریا و هاتی نه نارتن بو ولات آلمانیا هندک ولات دیجه حتی ویگاویل دست بکی آماده یا خود در بریه بس وکی پیتوی نبویه که اوید هنه بینه فرای کردن بس خاله کادی مدوید آماجه پیپ که توی فتره دا وقتی اف چکی کیمیایی هاتی اب کارینان پتری 201 مندالت ون بوی یه حلب چه بو ایران چه بون یه برزه بوین نه هاتی ندیدن کاری که جدیش لای وزارت کاروبار شهید و انفال کردی یا جسر هات یکرن 18 شوا وگر یاینه و الهرما کردستانه کو اوید کس کار خوشاد بوینه بله اوید دی ان ای و دیار بوی پیشاد بوینه نه شوانا بوینه و یه دیجی کار سرته تکرن کو بین کی ون اوید ماین ها اشتا کار سرته تکرن زوربه و هر یل ایرانه ایرانه نه بس و پیوندید گل هیا بله پیوندید گل هیا کار سرته تکرن دین حالا کادی گلکا گرینگ مدوید آماجه بکن 62 برکفت چک کیمیایی حالت و ویگاویجی گلک خرابه و پیوستی بچاره سریال لس هیال در وی ولاتی او چاره سریال ویری هیول ایران هی علاج نابن اف 62 کسا اگر بونمونه بجن حکمت عراقی یا خمخور بیتن ویتن قربو یا وابکت اف 62 کسا زور پیوستی پی هی بین و گهاستن و باشی دنگوان گهاندی حکومت عراقی بله وضعوانی خرابه تندرسیوان خرابه بردوام متسی سرجیانوان ریوبریه که گشتی یا کاروبار شهید و انفال کردی یا ملحلب چه هیا بدهان جراب رسمی کتاب داینه حکومت عراقی کهاری کاریو و بتکرن حتی ویگاوی خود لینکریه خدا زور باشه دکتر دست خوش بابتکی گرنگه گوتو بیژن زور هل دیگرن باز دمی مبکوتایی هات بلا بو درفتن دهاتی بن سپاس بو برز دکتر نفسر نوری بریکاری وزارت کاروبار شهید و انفال کریان کتر استودیت گلمه بوی هر زور سپاس که عباس هر سال